Ki nong shong shnong kalau ba kilami pai ba ringkat ke jing bitar ban persha e ke jing le don bor ki shipai contentment ki balawan se e ke signboard ban kam e ya ke jaka shnong. Uba Everest thangkhiu rang ba shnong ula ong ba kini ke jaka shnong ka de ke bala thmu ban penyang ya ke Indo Stadium na ke benta ki kena samla. Na kaliang uba arju dekhar u secretary kani ke shnong ula ban pau ba kini ki bor shipai kim ken snap show economy khmat ne ke sarkar jela. Ula ongru baki sipai kelawan mentombor kinong bela hakapor baki dang bamja haki singi bala dep. Ula ongru baka shnong kam kwa ya kano jingkulmar bat ki sipai henrei kinam kan randien lada ki persang bale don bor yaki. Agam sale lagi. The showroom really. Tak nalor, mata nalor. Agam. Ini kerja kini kelajar lah. Nado kipo manusia ngira ya. Ya. Ngira kena beri beri fencing juga ni sipai. Ter kunto ki fencing ya bon sipai concentrate ke lain jaga sitai. Te ya negotiation ya keren ya pembaju sipai hadin ketungi ya sutu jembut padu tu kendro ya kata ya kendro. Tai borok silinter ni kalau hadu station po laimer. Dia hadin katu ngim mundan ni ai. Dia ni kesenang hi kata ni kerja ka ba. Nado manusia kini kerja nang ni dan footpath di baya M2 ko poi sadu stasiun senang jungi. Di kini kerja nado manusia kalau bang ngipai mengi. Ada dan hang ni ngiwan hi mengi. Part of the. Part juga ni ke kumutilan hang ni. Terus no. Dia hadin kata hadin bagi dalam senang ke kata ke kendro dengan nginal yang senang jungi wala kalau riat ni yang ba. Kini idon kam bangin senang nam tak jumun to jungi. Kena senang ni. Kini ke indoor sports. Dikira na wiki jaka gi bum bencana dan nol kata ru sia bangin lagi gini ngina bu gi signboard gi keleng-keleng te mundan bu komplain mo na ru te ngi bedangi don lang gi ni tengi bedangi iso magalong bedan kam ben sinai gitu te ngi la tu ngi approach beli pun sanction ni ke scheme tim tangi nak sedang ni beda suddenly one block ni long gi bangin jungi kam long musuh tenat hin yang senang Pi, hawa fikiran hi ka jurisdiction yang kisnong mah. Idan lagi jadi boundaries ki jongi. Nei, kita kisnong lemo bar kada ki boundaries ki jongka. Ha, ka bala define kita ki boundaries ki jongka. Mah, bakan administer. Nei, de ha kidan ki por, ki baki kena ki jongi ki lekai. Haka baka defense ka claim baka de ka jaka ka jongka. De nado ki rong mikmat ki jongi ki baki ki por iba pensyai kong telenia iba roni. Kira tengok from time to time berkibun correspondence ki bangila ya dan ki meetings but kini ki defense authority but the containment board but ki de hakis nam khatsa khatsan haka bang gila yo ban ai ka definite boundary ka jongki defense ma namar ngisotho gidan ki areas ki jongki ki bolong critical ki ba kisotho na banda ka jongki for security reason ma aba ki wan ki han ki jongki tekong ko snong hingi kwa hi bania shong bania sa cordeli namar ngimla bania pet ngimla bani ngimla bania pek madom ma de kadon ka por hakaba ngi hab bania salang hab bania pelang the based on that ngila ekemen ba namar bangila yo ban settle ban ngani thu ifi ba kidong ki city ka bangi corresponds should show defense minister ma barka long very clearly hi ba ula request ula ong hi ba kidong ki jaka ki bangi ngimla ban han bar chakasnong namar bakini kilong critical tengi accept ya kata ngila accept ya kata so what we have done is that kini giwe bagdegi areas ki jongi menta barkhaj ha iba along pi ngila yu mengi but ikini kesan buat bengi bu mentana ke benda bencana ke stadium ru lalais ne menta ha hadin mengkontrer komdan kono ru
Kamnan kono kani mau nang rem but ngan kono tu ifi bagani ka scheme la sanction da ka Ministry of Tribal Affairs Government of India kata kadi beningkong ka ba alan pun mau nang rem the Minister of Sports juga Government of Meghalaya harangkat jingi kun donlang i MLA jongi berkumjur i Minister jongi ba Hamdan Doling kani kadi ka jingle ka jongki ka belong kim khen snap show yakinong mikmat ke jongi ru what ka state government rufi kani ka bangi pag songsi but how to kasngi habakiwan hang ne ngingim tip ai but luckily kalong bangila bentem hadin bangiwan hang ne namar ba kena ke jongi kila long dom but kadi ben dom hiru namar belai ba kani ka jing angnut ke jongi kon samla ha ka bangin yo ya kani ka indoor stadium ma PE kata ngan suka ban panchai fi hang ne even the government of India akan di addiction policy ke jongka okay 2022 ko angkom no kong ba 60% ngin concentrate upon physical education which means sports activities nai kani ka part of that which that's why the Ministry of Tribal Affairs sanction ni kani shop ngin le kono gadi bersatu ba kani please te ngai scam ru ba since ba kontraktor to kasngi mara kalau gajing songsi akaba kinong tre gi jong i gidang bam gidang bam ka jagi wan syukura be pendang be penpara be gum to kila create ya kata ka fear psychosis among the kinong tre gi jong kontraktor file ka FIR dan kalian ka jong ka condemnment board ka file ka counter FIR ngina ka snong impat kwa bangin le kono ka bangin kwa penhe ya kan ka yu since bang latih bangin ka matter la don ko i DC but ni kwa bangin ya settle but i DC ka jagani but ka government ko de pechim kya ni kwa ban send a very clear message ngi long kibrio ibati brio tiblay ibaya ikalanti te dadon pat ba provoke ini nagawanta ka interest ka jog youth ki jongi we are not going to turn back we respect our defense we value them we respect ya ka baki ki train banta kari ba jay banreo but don't try to create an enmity between the public and the defense kata ka request ka jongi because we have to live in peace we have to live cordially we have been living cordially abaki ong makani ka jaka kalong sensitive akti ki jaka ki ba shatai kaliang we comply with that so there should always be a jing penpai kaliang ka jongki ket because no thu ikane kim dei belong insensitive ki geding ila em ka por ka ba 21st century ma kam dei por replau de ngir gede ki breu ki bla tip ki bla nang ki bla so thu ri kwa banya de galanti ka ba dei ket ma ita ye ding amno de jingi jing trang jingi bani kerman ba ka government hi ka de benchim khia kim dei ban up hado bakanda betai ma tai i gumne ka sikan sian ka de benchim khia inong mikmat ka jingi de chim khia chief minister de benchim khia ngitip bakada nakaliang ka jong ka government ka don a very cordial relation with the defense which is very good tingi kwa ba kane ka relation in nang mata ni jika kamdai bandan kono ka ba ka jingya bomis thu jingmot kidi ban so thu ya kane ka ba bagiwan na public areas nai kidi ban ya lamba jika administration they barang ngais kam menchisngir ka administration kam TBI mentaka singir kam TBI so unnecessary they themselves are creating the law and other issues pe gilong kami ke jongi gilawan ki samla giladon cuba mentala da kami kono hang ne will be held responsible da kami kena jingjia bersongsi kono pun cuma ka responsibility ya kata so this is the thing I have ka request ya ka administration ka diban pek bahak yang kami kini ka diban send a clear message ikiwe ki departments ka diban so thu ba so aba fin approach ko magi ki area ki diban so thu ki belong sensitive fidiban ya like the district administration di bateri kam snong kolong ba daki wan da karkong ka bade shwan ka baning kong pistang da penpra ya kam jung ki liberals babli kata sa digerkom hakani ka partai kani ka cuk statement da ngi kasnong ngi klan ngi dan orang ba snong non sekali snong ngi dan kadar bar jungi lastu bagi ngi lek gi bapi sngo ba kabakla ka kandan bot ka non wat kan beli bisna ne ka kam ni beli bisna ni wa de kasnong ki kadon ke je ka je kren shwan penpra ka tu ka kam kila ting non tre mencisi kaja menento open bed mentapat kon bu satu ke defense land kon bu tu sign board ang ni tu pipeni bor yang ni nai bagi kwa mani bang ini apa ni bor bang kliang ni bang kwa apa ni in writing dah kejing keren te kata ki ba pensusi yang ni kejing ba penia ini kasnong kan shulolong mshuan le thambor yang ni nyimde ki bru ni ba persai kan ni respect ye kan kat ke badai ni kejing penbej around the table across the table penbej lang bat kabor jongki ladaki ki don ke no bakin claim kini ini keren ndai piwan shupen ida kabor shubu sign board penpra ka kam atau kadai se ngan bu ka jing claim ta ye pi ba pe kini kadai kini kong jile jong ni kandan board tari jing claim ko an bu